Aye, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namhla of course hi ta hi kha hi vulavula hi Benny Mayengani the president leyi hi nga ta hi kha hi linka na Hosi Ngome the post then sweswo swa masiku hi ngo mi swi tivaka hi ta hi kha hi tlhela vhele ka Boy 7 loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Gagash then emakumu of course hi ta hi kha la hi line up ya Munghana FM leyi nga ku attackiweni and stuff like that. Yeah, so mina hlamala of course kasi of course la 9 ta December la mranga phanda of course inga fika yi posta the gig ta as you can see kona naswona ku it's 50 gigs so no hlamala the title like avetsela ku swi hetisekile 50 kg hi leyi kokwana Africa. Of course, like in other words, you're karhi convert the gig leta 50 leti swi tisa ka kg, in other words yi tisa ka mgayo yi ngeta kokwana Africa. Hi lo yimela album ya ntukulu ani vhele a swi toko Hosi Ngome the post and stuff like that. I kumekela of course Africa I promise album le of course yi nga ta yi kha yi consista of 4 songs leswi nga of course swi nga vuya swi hundzuka a joke vhele timhaka leswi a swi hlamusele swona and stuff like that. Tiphini Hoza December album yi na just 4 songs kusukela mina ni ba nsati ni ba n'wana ni ba mhani ni ba na bava hi ndlela swa madala xipitikopo xi nge heti phini Hoza December album yi na just 4 songs what talk high and stuff like that. Of course la not the main target of course kha ku ri hlaya Bible and stuff like that. So leswi nga ku hlamariseni nyana and then the journal maybe ni ta ndla video swona ku muranga phanda yi vula leswi na swilo leswi nga ku hlamusela ku ri Hosi Ngome vona a nga ha ri vulaleni nchumu hi swona and se khala loko maybe I expect ku maybe a tlhaya update maybe about a date a ndzi ni vona a vulavula hi swona la Hosi Ngome the post loyi kha hi cheka la namhla i ti 9 ta December ni twina ku se nkarhi se wu fambe ngopfu unless if u la ku juma kunene sweswo a fika a juma kunene of which is a huge risk swo swi risk hi kulukumba ngopfu unless munhu a va titshembi ku titshemba like in terms of hits ku wa losing streams and stuff like that ma yona mhaka leyiwa so mina ka phanda yaleyo ya yimele album mahlongati of which is a bit crazy so hayi leswo ta hi vona leswaku Hosi Ngome Mr Boss ta kha ku yini ku a hi ze vona update leswi ma yona mhaka leyiwa and stuff like that. Emdeni vhele khe hi ka Boy 7 a hi nge ze a westa nkarhi hi n'wi linka ku na Gagash n'wi mi swi tivaka so ku na ti-new video clips hambi yo kuma file Boy 7 ake a hi pfuleni hi twa ku ndleka yini Master T leswo mina ni bombisa movha ya vafana okay I don't know if the song is gonna work there for you. Okay, sure. Mina ni bombisa movha ya vafana mina ni bombisa movha ya vafana mina tshama ni rasa yena hi movha ka wayeni a wu na nchumu wena tse u chasa movha leyi a yi vitani wena mfana loyi ni nyikele mi la ku holova na vanhu vo antswa ni la ku holova na vanhu vo antswa mina munhu wa fake life hayi mfana loyi a na nchumu Peter thulita mina ni tiseleni vanhu vo antswa hayi va mandyangu hayi va mandyangu va va na nchumu mandyangu wo hi xa xipoyila hina wo hi xa xipoyila a wu na nchumu mandyangu i fake life yaleyo wa na nchumu wena gugulani number plate leyi a mi ta swi vo yi vitana mani gugulani number plate hi Peter a wu na nchumu wena se u chasa vo ta na we mana wena lawa a wu na nchumu wena mani no thank you Peter a wu na nchumu wena Peter tse a wu chasela vanhu no voice yi fambeni fake life yaleyo wena a nchumu lexi ni nga yi bifa hi xichuluka lexi mandyangu ya mandyangu wa wu na nchumu mfana wa mina lava vanhu vo antswa vo hindza wena wa wu na nchumu hi wena wa na mali wa na peni hayi okay haku hi yena Boy 7 a rap tale a yena Gagash
A hi yena Gagash sweswo swi fika swi tisa a question yo loko ku ri a hi rap ta yena Gagash leswinene ku nga kha ku ri ya manixana wena mhaka ri swi fika swi hi tisa ka question yele ku nga ku ri ya mani so i swi hlamurini boy 70 k hi nghena ka live ya yena kwalo ka yin'we ya ti-video clips so hi twini ku hi sayiti ra yena i kombisa ku nga kha ku ri ya mani rap tale and stuff like that ku swi kombela ku hi yena a nga a na file ani van'wana va swi kota ku cheka ti-number plate so a hi twini hambi ni tiyisa hambi a hi ni tiyisa a rates let's go repta ya vanhu yi vitana timbani movha yaleyo timbani 1986 timbani mos it's the wife mos ni twa nga ri show hi malembe I think it's the wife mos ni xivongo xa kona I think so okay a wu na movha wena mina ku loko na vanhu vo antswa hayi va mantangu a wu na nchumu wena munhu wo mba pheti wa xaveliwa joki hi n'wansati a wu ta ri dlarisa dyanga ri teke nsati wena hi xa spoiler yena we xa xipoyila xa bm a yi chuwangi hi chuwangi okay thanks boss a yi chuwangi tlherisa movha ya ka timbani a mina ku loko na vanhu va serious a yi makhala njalo la ku holova na vanhu va serious hayi okay so mhaka helo obviously mina ku hari lexi ni nga ta xi confirma swo lava hi Gagash sisi wa swi kota ku va swi approve swilo swi nga kota ku va swi kombisa laha tanihileswi even previous la nga tshama appruvela yena i khulubilo va kha holova hi timhaka ta i kombise kambe kombise BMW loko yi fully paid and stuff like that i swi kombini swi provini so laha i kombisa na vito swa ku na kwala swi nga kota ku va swi proveka ku i ya yena vele so swa hluphanyana swa kona mara koho ka boy 7 swi ta tlhe swi lela loko u fika ku kombisa ku himpela i ya yena ni twile ku boy 7 yi ta tlhe yi fika yi tisa another argument yo a ku hakeli yena lero swo ka i fika tlhela a kombisa na another proof yo ku hakela yena so swo ku munhu u va a kha a hanya hi ku xanisiwa motsa a koho kwaleto ti-beef ta kona ti fa ti xanisa nkarhi wun'wana swi fa swi xanisa so a redza a hi ndzeni ka this section endhani vhele se khita ta munghana lweni FM awards tanihi swi swi ku teni ka ti-awards se va fika humesa e line up ya vona la mina no hlamala va ri ku hlaseriweni ni twile ku vanhu va hlaya kahle caption ne mara hi ngo sungula hi pfula laha hi twa ku verini and stuff like that before swi hi languta swo tala laha munghana na FM Xitsonga Music Awards #20 hi ti 20 ta December 2025 eThulamahashi Stadium lelele hatsamelela la u ta tiphina na Dr General Muska Metro Beats SA Vuyelwa Isawatiko Rusa the Pro DJ Brian DJ Talo DJ Lolo Riantleve aku khomile tinqambi to hisa na vahashi va munghana lweni FM va ta okay va ri kona and stuff like that so mina u fika ni hlamula hi vanhu like i ncini lexi va nga ku xi hlaseleni u ni fanele nghena ka ti-comments laniwa vo Moses wa kha kombisa ku mara se va Vuyela va DJ Matt va DJ Brian va given mabonde stuff like that va lava hini kwala and stuff like that loko kha ni cheka vo tala va kha va hlasela hi swona va kha va hleka vo n'wina mahlekisi i mana nga hakela 200 hi mhaka vanhu valava but lava va kombiseni musi laha a ni kaneta vele ku hlaseriwini mara va kombiseni ku hi laha loko hi kha hi yingisela audio na loko hi kha hi hlaka straight lava kombiseni va ku hi leswo se ku lo sala ntsena masiku leswaku hi ku tisela XMA 20 hi ta ku tivisa hi tinqambi tin'wani leti nga ta ku nyanyula twi you see hi tinqambi tin'wani which means ka ha ta mo mina loko ni languta yena ni vhete leswaku no it's incomplete ku hava ku songo Mr Boss a va nga ri kona laha ku nga va ku hey a nga vheta cheliwa ni ka beef beni mayengani ku ndeka sweswo mano vele ku hlasini vo ta va kha ku phuwa line up mara ni twile ku line up ya ha ri ku teni laha hi xitudio va kha va ku ha tsemelela ku hava ku mara veri magerman va masiya laniwa va kha va tirhise na line ya mo ma ta nghena na mona la so a ku
ku relaxiwa a ti relax tingwenya ti relax tingwenya vana va relax ti-artist ta ha ri ku teni ni kha ni swi langutisa laha vona mhaka leyi loko va nga ti hi kona hi nga attack but for now let's relax ta ha ri ku teni ti-artist ma vona mhaka leyiwa van'wana va swona ku full line up is coming so a ku relaxi hi leswo loko ri amukeza swi ska banda kumela mutleka subscribe xitsongaxitsongo wa khulumeriwa xilo xitsongaxitsongo wa khulumeriwa hi leswo swa ku ri i swa khale swi nga kuma 4 years i swa vanhu van'wana khale Nitapulapula nge miyeli me. Famba vele. Famba. Uvalile container le. Container? No container ubophikiza uboyana. Sorry. Ngoba manje kuba namoya nzeli kayini. Hayi futhi ayisimuthi na manje. Right. Right kwini na nga papa we. Izumbyela hi vanhu va yehe va kali busy ule kulavuleleni swo swa ku meni ngakhulumi andi miyeli. Andi miyeli me ndita. Jama hore mfamba me tipolitiki ta muti lo nga yo tala. Hayi bana va ka mfimba. Eh, tama.